yela luxury mbingi wisa kwethe at least kana kwika kwara kisomo kana kwika yonesa nike kwikionesa lakini tene tunaye twamisi na thina misi tunaye yuwe tukikia nai ukisa kwethia eda ni kiatu withao na kiatu kimwe kiatu kiu ni cha kuthi skulu na kiatu kiu no cha kuthi kanisani na no cha kuthi ciathini lakini umuthi ucio withia kana kena kiatu cha skulu kena kiatu cha kuthi kanisani na kuthi ila kwi ciathini na sino cia muthemba ucio na ithukicia mwana ucio na wethia engorelate na maisha ma andu aingi ayele cio ndu makwati iwe ni kitheri cha ndoko kwanza yani weza kwithia waumanuka wendele skulu ni wese wenuka ethabeleu ni kitheri cha ndoko ni wese wathi ukundu wesa kuka yani ethabeleu wito musiusu ni kitheri cha ndoko umundi usu ni enda tucicie ni leu weba ola wamukwatirĩire bau muci kwenyu muthiana ni leu weba ola wamukwatirĩire bau muci kwenyu mwendee na kwiana either ni malenge kwa wetha wesi etha leu musiusu ni muue ni malenge etha musiusu ni uitwe kindu ni mongo etha musiusu ni muue kindu ni kitheri etha leu usu ni te omundi usu ni te uite kindu muci ni leu 1 2 3 ni leu weba usu na mukwatirĩire muthiana omundi usu ni throwback Thursday by the way na bau twe bau kwa thina yu no ngoto byo ga story kangi na ewe kwacha namba yakwa ya simu